March Nikwa Times of Mizoram News Analysis ngai thatu te chibai tuntum chu US Iran warin Russia China India anghong dan le Russia in rol don MT te kan ngai thla ho don ani United States le Russia hi anin hu phurton veveti alan chian na chu Russia Ukraine wara khan alanga Russia indu tokin Ukraine aruna US le athurwal pui NATO ramten direct takin Russia an machon ngam lova ral thuampo Russia ti chathai khop an pedu chuanglo chuti lain Russia ral thuam luan ral tir tumna angangai thai turin Putin a chai pornan akha tokin HIMARS Tomahawk missile ATACMS le Patriot system te an pethawa Russia thin urna khop ero an pedu big lo United States le NATO ten Ukraine hi chandu tak sela chuan NATO member ani lo ti hi chuan lam atling lowang Tamaron lal le a Israel thlopin kumsang hi som ni panga khan Iran nuclear facilities anwaya tharuma changlet ngam anom lo khata tanga tamanaw te sir chwa chu Iran hi sop chevek ma se Russia le China in an chan don lo ti an thchianga atheng tareng bokani Russia le Iran hian inzom na thuk tak annaya Ukraine wara Russia mamo Iran in aphu hruk saka Iran khan US mit meipo veng thailo khopin thian tha anga angai Russia tan achebor borani kha ma se Iran chuan US le Israel kut thak atwarta a Russia eroin Russia Iran in lai chin nahi transactional links sumle paithil ral thuam anin pek tepo aman omvekti in asoya Russia hian Iran tan military assistance tranpuina apemel lo hle kumsang ni som ni panga January ni som pasari khan Russian President Vladimir Putin le Iranian President Mossad Pezeshkian chuan comprehensive strategic partnership an ziaka kumsom ni chung dai tur ni in defense counter terrorism energy finance le culture lam a huama ma se kum khat apum hlum chia fiana lian tak omin Iran ram white lian ten ri sang mual an liam to a ma se Russia ero chuan lam siamin America a hlau wang le ral thuam atlak cham wang ti khovelin an riat lo nan Russia Iran in lai chin nakha mamo in leiton na mai ani ali khamanei khan Russian military puina le ral thuam adil ngai lo ti in President Putin chuan asoi ta zo kani Russia hian ral thuam amhang tam to a Ukraine nen anlain do renga Iran lama hantir chhuat tur le United States le Israel tangkop do turin ain zom lo hrimang Indona telve ain Middle East abuai chunga atam thai ang oil hral chwa hi Russia tana mathlir dik zo kani Hey hi athleng mek boka India in tunma dewa discount rate Russian oil alai thin kha US vauna wangin Middle East lama India atuan ta zoka ma se Russian oil bok kan mamo le to a tunma ang khachuan India hian discount aphu to lova barrel khata US dollar thum level chuan atau turangai ani India ram chunga oil man hi sang thut theireng ani bok March ni ruka Washington Post in a report danin Russia hian alang lo ruama Iran alo tan pui khopa US sipai long thlot na le mun pui US base omnate Iran arhil thin ani ome Russia hian satellite atangalak thalak te Iran arol ruka Iran hian amang tangkai viau MT ero tu riat phak vanisu Iranian missile tam takin US base le infrastructure poimo an kap to a target hi antin zone thiam ve viau mai US air defense system atha a poilian tham ala khoi lo mai zo kani Kuwait al Udairi helicopter base le Muwafaq Salti air base Jordanami te Iran missile in adeng fuchat theite kha chunglam puina ani lo to panga Russia ain rol nge yarin Mars nisari in Rinni Khan Air Force One Miami atangin President Trump chuan tihian asoya Russia in intelligence lama Iran tan puipo ni se
Iran hian a hlok pui vak lowang nisari lai indona kal to Iran din hun kan ena an hlok pui lo zia alang ati a Russia inrol anga soi hi US President chuan asoi chiang thaigri lova asoi thadu lo po ani thai soi toangin Russia le Iran hian strategic partnership pact an jiaka Russia hian frontline anei ve renga wanga Iran hi pui tha thailo ani mel viau intelligence lama chuan Russia tan hekna tur om lova Iran apui ring photila adik mel zo kani United States hian Russia inrol thu hi soizu zibak antum lowang achan chu Russia an khak ngam chuang don lova Israel le US tangdun in Iran po anwai chimi thailo laya Russia mertel hi antum don lo tin Russia po afim khura indona in barlu hi a hlau ve hleang Foreign Policy Research Institute FPRI Eurasia Program Philadelphia chuan US Iran indona Russia chu champion angin alo puang ve dai maya nizan T20 Cricket World Cup khan India le New Zealand anin khela India achaka final atel velo semi finalist England le South Africa chakzo ka puan ngot thu omlo ma se logically real du film takangai tuain US Iran wara Russia achaka India ero atuar ber tajinga mi aniti mairwal anilo Russia le China chuan an tho pui partner countries Venezuela le Iran chu US kuta an hlam chia meka thian chan thi ngam zofa tiang vel kha atham ralta China chu da thari ila Russia hi indona ma chon reng ani Vladimir Putin le advisor ten Middle East abuai po le Russia tan kol eng don ti an humai hau lo short term tak point achor der to long term po Russia din hun atha chau hle don kumsang ni som ni pani Ukraine war atang khan US le athurwal puiten Russia hi an sanction nasa a Russian oil le te chu US hian 25% tariff ala zelani India tan po palzu chi ani lo achan chu India hian US atangin kumtin US dollar billion somriat lai export ringota sum ala luta 25% tariff alak vai chuan US ko thera Indian products awang hle don US Iran war madeu khan Russian oil hi barrel khata US dollar som pathum vel ani a hei aya tam hian a hral thailo tuna chuan US dollar pali pangalain aman akai to a sum anga to don baka Iran war hi Russia tan Ukraine ne thaina kong om chun ani Independent chanchin bunen an interview na Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan ti hian asoya US Iran war hian Ukraine chu dirmunder thonga ada a Vladimir Putin sipai telaka kanin veng zolo mai thai US le a partner ramten Iranian missile drone laka inven nan air defense system zongjong an manga Ukrainian atacham thuai don Middle East lamaril ru an sen chung hian Russia tan huntra ani thei ti na soi Russia hian Ukraine indona ala hoisan lova Mars ni sari khan Russia chuan Kharkiv abaya mi som pakhat lai nunna an chan Russian military chuan Shahid drones zali somriat le Zircon hypersonic missile Iskander ballistic missile te som ni pakwa lai akapa drone zali som nga pathum le missile som pakwa an kap thla theini in Ukrainian official ten an soi Ukrainian air defense system atlak cham hun huna Russia hnuaya an lut mai don ani mel Russia Iran in zom na hi ideology history le thisen in lai chin na ani lova US sanction hnuaya om ve ve an ni angin an pathi loju han in po ton thai anom lova Turkey le Egypt chuan sanction tuar ve zeuma se Russia an hoisan le maya Iran ero Russia hian ngai na lem lo na in atlon lo phal lova mithen khat soidan chuan Iran hian US sanction laka tal chhuwa dan tactic thlengin Russia apui ni in an soi Russia tan hian Iran hi alhuviawa amaro chu inhem thei turbi anom chuang lo tila afia ber ome
Department of Asian Studies Bar Ilan University Professor Yoram Efron chuan ti hian China chungchang asoya China hian uluk takin Iran ram din hun azir chianga longpil tura in phuar bet tel kher atum lo ati asoi zel danin China le Iran hi partner chu an ningei maya amaro chu inzom na thuk tak nei ero anni lo ram rorel na tu chemai tur le rorel tu ni khwalo channan China hian aram ma khwa ati chedu don lo ati bok Ruaman lok angin US President Donald Trump chuan March ni som thum pakhat khian China atlo don ni in White House ti awma US China trade war kalmek siam thale turin China po ain honga President Donald Trump saipui kongkal ti thwanop thei tur thillaka China hi afim khur hle ni in Efron chuan asoi tin US politics wang chau anilo China hian Iran hi ngoi renga thlir adu chanchu Venezuela angin rorel tu anin thlak ngai dona Islamic regime po atu thaya tu polal se China hian inzom pui reng atuma China tel lovin oil bazar alun thailowa chuwangin manzo ka oil leidan tur hi athupui bera Islamic zirtirna ni lovin Iranian oil ani adu ber China hian a oil mamo 12% zet chu Iran atangin alaya ma se mihring 1.4 billion omna chuan 12% hi sang takani Iranin crude oil athon chwa zongjong atanga 87% zet chu China in alai ti na ani Iran tan hlei hian China hi aluzo kani Russia le China din hun kan thetoa Russia chuan US Iran war a chhotang kai mek kan omna Bharat hi engdin huna nge aum India mi puin petrol le diesel man asang don tin anlowin cheka gas man akai sang tadaya Assam West Bengal Kerala le Tamil Nadu te hi mei thavela in thlang turan ni a BJP ming chet thaina ania wangin sarkar afim khurri ni in alang